Nkethinkatho na Antune Mutegeri ambirigira nwithiritwo na kagita gakega ibwega nontu wako na kanya kugwatanira na uni kiri nteto cia weru Njumathe mwambitagwa Ntinyeri Kinyua jani jamujira tukubanganiritio tukubona arua kiri nteto cietu. Gavana Mutumanto Ithinkia gwika mucemanio na ariti ngugi ba kaunti aria bekirite wira ni bwa kubagirithiria uriti ngugi. Kiama kia BASK kuga gite kuritaniria ngugi na kiama kana ngwataniro Kinyeri kwara gitumirite oro karura gite kia mubunge gicugone kia Mbeere North. Akariba kangu twathiruga iti kuga ni borenerete kiri thirikari nene ya county bakiromba Gavana Mutuma kubaririkana. Tugakuretera gicunje kia bithatu na kia muthia kirugonoro mwanya kithomo maratathi na mawirane. Orinkiremi no mwananirio mathithio tukubona arua na yukambita Ntinyeri Kinyua. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia nekite mucemanio na ariti ngugi bonthe ba county kienine ga Kinoru mutindwa mucemanio juju nijwa gutigira ariti ngugi ni bakumenyana na ngugi iria o muntu aritaga akiaria Gavana Mutuma nekirite ariti ngugi baba wira ne kinyabwa kubagirithiria arabaritagira ngugi ciao muthuri Muriuki na kurikithia. Muthuri na arua Gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia amano tongire ba county Meru ibatrimene na ariti ngugi bonthe ba county Meru kienene ga Kinoru antora speaker mbunge ya Meru Ayubundi amane MCA Bokari na kinya senator wa Meru thwa gikinya Meru Ngugi mwanya betha bakewa kanya gakwaria mathina jaja barumirite makiambiria manthu jogi mwa mwiri araba ugite na igwa kagita ibethirite bagita sibitari batikurigitwa. Gavana medical cover demone to sheka mno thai uketa sibitari ira neno retua job group. Gavana mtu aetwe murimu otemenya job group batu murimu otisie job group. Yes. Kwa uende batu tuata sibitari tuewe ndawa na tuane. Yes. Tuasumburo. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia agichokio ntububu that the county public service department na ndetwe na CEC wakili Maranya ensure that by the end of this month, the month of April, that ote staff wa Meru County ogeta sibitari rwadi yetu the new service provider. Tesa wasawa. So Bwana Maranya and Chief Officer Architect Kidore Geteje ensure that that work is done before the end of the month of April, year 2025. bathinga turani banasari na babe muromba tethwa gitegera mantu je gikwandikwa kwao wa ICD no guritanite ni umaga ni urongo Bwana Gavana na Bwana Gathuri Murungi wa Senator mwarimu wa ICD no guritanite te uma atonyere no nto atonyere batu scheme of service tutabwethirwo ni umaga ni urongo ambole no nto we Gavana ri mtu ambo na we Gavana ambo ito kuromba nete yokenene scheme of service ya ICDE please make it the first priority Bwana akibachokiria ethwa akiuga uyu. To all other members of staff whose scheme of service are in different stages of preparation, your issues will be addressed. This includes the ECD teachers, the ECD teacher scheme of service, the enforcement officer scheme of service, and the ward administrators. India manabubu na ugite nto bimwe bila ura mo bisine ja kurugura sai bikethwa bicoka no ntote waziri yake weya na chai kinyawe we na kite nau kethera muntu na batire kunywa chai muntu na nywe
ho mwata chai ne no kenyunya weka go utena muromo Senator Amiri Kathure Murungi etho akua kwinyiria kwawe ni kuonete nyoga rukububu bokionekana gitumi aritingo giba kaunti ya Meru bakutha bakigwirua kama gutiko kareta chai ofisine kaire ganto kama guta iko gatuma timu ya CC professionals eja guitango gebwega kabuyo kama guta iko gatuma tona ngavana Chipkizi muntu okothogania na muntu ora wikitie Meru na ara tukwenda ita nande ni ndiaja na arua no ntiturathondekire nthiguru na county ebua intobira bonde bwaromba ndio nde kwori ore ampororagia obobo kayende bwana ngavana ya scheme of service kwenya mwe gwetwa scheme of service ginya bakomba kwana neo na arua nto baba kamata na ithetibi yao bakana scheme of service na muthiene ni utongire ba county assembly ya Meru batongire ni speaker kinyope tabe na uge bwao thai bora inyi bwaretera insurance yegwetwa Trident atoraiga gwa nguto na gote muntu uraumaira kubwariria na boyinyi na mbeze cia insurance ire na bonaga kunenkera insurance batwe aritungwe ba county itugerete obuthetera buratumba kabisa turageretie by all means actually tugerete nyakurira insurance ire ya Trident lakini no ndo itara murungu irio ibondo ruare turakenda tu celebrate ito toiro timana na moterine mandukene sometimes aitiango batmero batona bagamatuka no ntibokera kuona natwe beja kubutwa imunyamara ni ore oretire lakini nande ngavana ora toinoe nara toere rutha na uga muntu atangamana ora wonde akuthithia atia akwenda kwende ikurare na lot of blackmail na intimidation kire aritingwe ba county is excellence na twaromba bobothire itoendane twende twaya heshima na mawaziri betu tufanye kazi kwa pamoja gavana ote mtu ote na akiewe mtu nare kira gekiai ikiawe wetho oyo munene utiomba kwa munene aitingwe betho akiara wanzirio yao neriwa ndari ankugo gavana ankwire imbete MCA mbeake 10 na itotora kurenke nyakamete ambassador na staff ire na mashinani allowance ende miaka ere inyakamete ambassador na staff beche ire jawo itekinya kira ntopare ko gavana ni ankurombenete we kinene allowance ere mwitingoge o class kire ari ari thwa no munini no gategate no eguru kila mtu akuri akia Muthuri Muriuki Weru Njuma mutiri wa Kangangi Kongena kuwa kariba kangu twathiruga itigishigone bunge Kegembe South ni bonanite akurega kunganirwo kwao ni thirikari ya gavana Mutuma bakiereba ugita gote muntu aigitikio minister umete entere bakiuga gakagita ni bethiritwo bagitejanirwe ni thirikari ya county na kinya ya thirikari nene bugite itibira bingi ishigone Kegembe South bietete ntore ne akachio birani ya mwana kia minister wa county ura utari minister wa road kiri thirikari nene mubunge wa gishigo kiu na kinya ura wari minister wa urimi amwete ntore yu ni borite gavana Mutuma nande atwakweja na itibingi aririkane ntore yu kienda kinyabo baigwa barikire thirikari kuma wandi ni athiruga itigishone kya bunge kya Igembe South uti wao no umwe andiki kana andikwa thirikari ya county ona kinya nene nteto nandi bale akariberi tengavana Isaac Mutuma ntwithinkia na menye na barikane tonto no barari mustari ne jwa mbere kumutethia ona gitikiu ndi agukiwata bariria na metho kambuibwa sana no ntubwa ngavana wetu yawe Mutuma no ntubotura akayukia mawasiri yawe ya thirikari ya county okona yonthe lakini kio ntubumwe kwenda kwira ngavana wetu ni ngavana ora twendete muno ni ngavana ora twirigirite ananie Meru yonthe lakini kinyawe akwambirio kinye kinyorere ya tanoche bara bange bakuma kasio rira bambiririo kinya no ntubatu athiru ondi utinya wasi utewe kinya motomba kwithira tukiona o thirikari ya county yo twakilisa tukari antu bathiru turari ndwene twinthe no ntubwage lakini thai ngavana na okaraya kai nawe akulu ibatwe na tumite ndwene twenthe turari mau iwe turaruyaira
ora ma MCA bararindwa ni no buturarindwa ni na batwe kenda ngabana wetu tumba kwithira twikinya tukinyite thai lakini ngabana na roli batwe githirikare and national government urare mbere CS ai mithika linturi aumite akatio mithika linturi kuma athuru ongi aumite akasio ngabana mutuma wewe ite thai we na kio thai na wathure omo akasio wora kwina antu banene bandiki akasio aki tisi wethira wambi wachua antu bakasio bau abatwe antu ba thiru batemio ciara mwambi tisi wethira ni uma lakini oni nku ate uma ibika bukaraye kabututengura ko wankwenda kwira mutuma no ntuiwe thai unene no thai itokwenda oritaga chumbe u ya ugume no mwakasi omba kuongoza ikutwenda omerita otuthurira mwana omwe omwathiru no ntunye itira kira ito engabana atuthurire muntu wetu kailanya atukasi wathiru na movement antu bathiru bonde bakomea ende batu ito nuete ni urongo basemanitie kangutu na toka bakugutana na bo bakarikina kwira ngavana mutuma ma chief officers itukwenda tutarirwa na ma directors ana betu tubathomethetie athina sana twenge kuruka turi masiginyi barwa tugathomethia ana betu kenda bandiko baturita thinene and our county government eteshulika ira antu bathiru gaiti want batara antu kuma akasio ntise thino gwe ari bathomi kantha kaithomi boni bwangu ashwira mutuma athiru tuthomethetie ana kinya batu akwona ituthomi tumuromba round 2 erie kwithire tulikana sana muno tukario akaji bathiru nikenda aomba kwithire tuyukiria na beto bakai baukumia thirikari ne county nikenda omba kwanania miru yonthe inkwenda antu bathiru bethira be makini sana ke kura cia 2027 no ntu batu antu bara tutwira kuthulumiwa kuma 1963 batu twe atongoria bara bauma akacio bonthe kinya thai mwezi John Paul itaria mithika lentore bengirwe wasiri John Paul wetua muntu iruto okwethwa asiri etiraira mwana mutono ine thora mukuru nkauringe athero loire ingetwe tona mutongoria obwoto akilisa kinya nasono onkona kinya athero toasia muntu oto akilisa county ko bwana mutuma tafadhali no ntuwanga banora tweterete batu mbere tutiraamua na tuwita no ntu batu tukaria akayi bathiru itukwibanga kuona iroterero gutu support tutena batu munya tutena mitheka na kinya uwe tika twena uwe lakini ngwe ciaku ira waturitira kana bura watwetherie ndene ya thiru bibio biatuma bwana mutuma tukuthingata MP wetu na tuteanirie batu tukaraya gatuti MP no ndo laitha njira cia turaikari ni mubanjo ni porai na rero twandikiri no mwathiru batu athiru tebio twethere ine tuthometha ciana twacibambi tukuthomethia no ntuti mwana wetu wandiki na ngwini ine kari county kana national government endere ibambia na tukuthomethia antu betu tutemea gwithia tukithometha ciana kana tuya wa ambassador cio therio thomethi mwana tutunga awe batu tutumba ante toyu niga tukwira ina ngabana kinawe akathia ta mukondo yo babangi kinawe ya tuyo mwika twaikire bangi thai utenga bana twinawe kina mutuma ututinawe thai mutuma tutinawe kake yacho sore na batwe iro tugethera twinawe lakini gwatwika utyo sore aso abatwe ina batwe utyo sore tu swanawe kuga tukwira we bwana twethingia no ntwe turono inga bana ombo otethia tafadhali neka kinya wo kwethia kawiyete nyo to imandi butu yete otowa ko tu ka batu to etana nwera to laithiria na bathiru na ntu bathiru bandi kwithirikari no ntu kinya bone ari oti no tentu ko tute ko oti wa thirikari athiru batu tirarimba mira baranene usumi bwa Meru county batu to changiete bro nene mirera yete minge weta Somalia yuma athiru na ngari tura 24/7 na mwanga ga yute kana kathiru nyaka mwanga guriko kandiki ko batu to kuba twena same na twena ibo tugera twiri thirikari ya county imantu ya uma itukwenda tuthikirie no tulaithe boya no ntwenu ici batu itwathanirite twantu bathiru na tukega kwambiria andu etithira ko kwatu batu tuthikiru round ye deka andu ituru ya tha itugarwe ne seitie u ituru aito nunu no ntu no kuona kinyari raisi arari mawa weno aero nafasi ya kwaria John Paul nayo nafasi ya kwaria lakini utolikania njia ya thiru ni thugi no kabwarira mantu anjira ingi injero na raisi itokuibwa raisi nteto ciage na cio thai mibango eke
ikothiria project ira ciambirirwe uteingia kwambiria injeru lakini antu boeta ira ciambirirwe mbere no gaboeta injeru kenda boteanilia ciathiru kwa uto boira athiru bugaya utulaitha round yeboya bugathura athiru ora antu babore barombere gutheta no bathania sisi wo kinya batu antu bathiru itukuria twatigwa nje thirikari wa county na tukiotiwa riu tugona yegote ringi tukoneka nakuo kutha itu na o mutuma no ndu to uginyelore ontu ethingia bari ayo yo ko beto mwambio wao ko ka loi batu buru antu bathiru na ukago loi batu buru ukethira we guthu Dennis Mugendi Weru Njuma ntule ni akangutu wandi ni athiru gaiti Igembe South County ya Meru. Mukariri gite munene wa kiama kia Basleni Kivuti ugite ni bathiretie buruma thina jara jethiritwo jakioneka kiamene kiu arakwebo bethiritwo bakienda gwokijukia akiaria Kivuti augite batikanirite kirore na kiama kana ngwataniro kinyeri kwa kiongera tayari bari na muruiri gite kia ubunge ndene gishigo bunge kia Mbere North ureni MCA Newton Karish. Kivuti aritete uge bubu aria bona kiama bangi bakiama giki bareo ure wari gavana wa Meru Kiraito Murungi Titus Ntochio na bangi gitikia ubunge kia Mbere North giatigirwe gite na mtu nyuma wira wagi karirite Geoffrey Ruku kunenkero wa gitikia uminista kiri thirikari inene. Boniface Mongera na report yuja. Na kyo kiama kia Mbasi gitumiriti nya kieka weru nentukwe narua ate kyo kumiraja gweta na Mbere na ndipati kuwata mbaru kiama kana ngwatanire kukanire ko na kona ndikugatire weitekania bagwitanira ngo igatikati kabona thirikari Kenya Kwanza nyuma ithiro byo moka jongi 22 bokinyira muthia na bokuthira cha bururu kulinga nawe mulino kiama gibona Titus Ntochu ariuga Mbasi amwita gwitemera mukondo juju nontoyo itekwenda kwethira ikithekero hala mocha kola magwita ngugi ni nyankoroki kukaraja boka matiro tombo. We have seen young people being abducted. We are not happy as a party to see that happening in this country. I mean, there are people complaining about healthcare system. It was in their manifesto that there will be universal healthcare, which was a good intention by the president and his UDA and Kenya Kwanza team. But you've seen challenges. Those challenges, you know, Kenyans are suffering. We have seen university funding model, which has been tampered with somehow. I read in the media yesterday that 4% of our youth joining KMTC were not able to join because they cannot raise the fees. They are not able to do the fund. So unless those issues are unraised, we cannot support them. And we have to be very clear. We cannot support Kenyans, Kenya Kwanza, if they are not unraising the issues that Kenyans are complaining about. The Mbas Party is non-aligned. The Mbas Party is autonomous. The Mbas Party is independent. We are currently not in any formal coalition with any political party. We exist alone. And we are not going to merge with any other party until Jesus comes. Kiama kia Mbasi kithiritwo kirindene runguro bya mabingi bire bejire muno kwithira bigwata mbaru thirikari Ruto onturi nyokarika ne bwatumirire gavana obero konteme bona Kiraito Murungi kwithira chonera kanya mukaririgite orongiro magutoro nok either naku ntukwe narwa agishiareje Kiraito Murungi nogitewe kinyethire thirikari ne ontu gutuma kwithira birigire kiama kia Mbasi wita moni jao. I'm bound by the decisions of the Mbas Party. So, and the decisions are not just made by the chairman. They are made after consultation by all these members of the party that you see here. And we are a democratic party. So when a party makes a decision, we as members have to follow that decision. Power. Kinge nakyo Mbasi gokorokira mukarigitire ne Kivuti netumirite kudurichi achura kumuma yegona ja wakiri mugambi Manyara orwethirito betithirite korino na chamagamba kwantuko kathomba. Thank God that these engineered legal processes, cobwebs, are now the things of the past, and the party is now keenly observing the unfolding political landscape. Kiratu wikirenya muno gitarire kana moroto yetu ni kwenda kulia kiama getu mbere. Tukana kenene ya mono Meru Nembu na untukungi kunde nekenda na twitite mbere tumba kuona keda kwikiama tumba kwatana nakyo kiama kia ya tu heshima na kiama kira gigakuria mugongo wa Meru ura kiama kia Mbasi gikwenda.
na kenda na kuko ni bashokerete na kirurumbe na kagita kagabate na mathe basi ni mutumiretie na imunengere ithalimo MC na mwini uri nkuma Karicio Mwembu kuthirwa kirunga makanyane ka ubunge kirithurano bietete Bembere North na mubunge araire minister. We are ready from by election. We are just waiting for the dates and the constitution of IMBC. We shall leave no stone unturned to make sure that our BAS party wins the Bere North parliamentary seat when the by-elections for the seat are held. Okay, reporter Antosheru TV, kumaja kingina ngine na kine kimushisho Nairobi, Beta Boniface Mongera. Abiashara bakimera kiamira muchine mwene jwa Nairobi baugite na kanywa kamwe bakugwata mbarura wari minister wori mimithikali Nturi bakiaria abiashara baba baugite bo bare nyuma ya Nturi na gutikio gigatuma bagaruka bubu wejete ntukwe mwaka nyuma ya Nturi kumira werune na kuriungira wari munini Rice Rigathi Gachagua nja kwawe ntereche wa Munyoro. Anthony Kathenya na kurikithia. Endi bamira mujwa Nairobi baingi balaba umite county ya Meru leni ba umilitina kweligia timba kwa tambaru ule wale waziri mithikali Nturi kiritagelelea lijero ya gisiasa lia kwa lanidi na tongore bangi bagi siasa kumantere ingeji ya Kenya kienda kumenya mweleke ulela kajuki wa gisiasa kile kidureno kia mwakwangiri jere na melongeli na mugwanja aringi biashara baba baki kwa tagambaru itagelelea Nturi na tongore bangi kwelekira kwa ule munini wa Rice Rigathi Gachagua takuwa Munyoro muthenyu wa igoro. Auni otore kwanja batwere Nturi twathamire mbere yeku katora uraianiro kwa ya munene lakini twakunga mukono kwa vyovyote vile mwanga tuombe kwa Kenya kethwa ni wa Munyoro batwe tweba wa Munyoro kethwa ni kwa Matiang'i batwe tweba Matiang'i turenda andu baba kaomba kwa Kenya acia Kenya ara etirite Kenya gekuthira lakini tumupongeza no ntuba gwithia betero riendeke kuma nao ita mwanga Meru mao wa kutururia siwenji tumure ye shukurani lakini ari yake menya kure ka kware batu twetere wa Munyoro Nturi atugilugire tuigondene kabisa. Kulingana na biashara baba Ameru bategunikita no anini na utongole bwa Rais William Ruto na Kenya erethira tugira anga to support thirikari anga thirikari ere kwa ge support wa batwe torua thire toteme support na 2027 kwibange tumenye na twetete tegoria tokiwa anga ciaitia to anga thirikari mbi. Kwa hiyo serikali ya Ruto hakuna kitu tunaweza jivunia sisi tukiwa wa Meru ama watu wa Ngema, hakuna ni kutenga kutengua kupanda kushuka tumefanya tutafanya tumeambiwa tutashirikiana kuna ingine na tumempongeza njoo ya kufanya kutenda na kutendua. Hiyo ndio kitu tunaweza sema ambia Ruto eko aringi biashara baba bakithija na mbele na kumenera kwangaratana kwa biashara ya miraa dhinele bele kilitikiara thirikari ya Rais William Ruto na thirikari ya ndea Somalia lakini okethwa miraa yetu gekuthira thai gitondo ni thiringi babute tukwibwa thirikari yetu thirikari ire kuria miraa ni iriku twaria uma twaiberwa thirikari kuria miraa ni national government first family ya Somali first family ya Kenya ni ekumea biashara miraa ure wita batu to baromba baitebere mu Meru uma no ria $9.5 kenda batu mu Meru murimi miraa na mu biashara miraa ethwa akioneka na kamba kugundika ni thirikari irikuo with the exchange program twaende miraa ndecia tukayagire na samaki tukaendelea ndobe twarimi na twitayari batu kura samaki za kuma Somalia as long as bakura miretu amono guni baulite Rais William Ruto kethura kenda bagwa tambaru thirikari yae atigire na kwingwire ne bwae bwako bakira thoko njere ya miraa ntereja pumwani amujwa Nairobi amuna kwagirithia biashara ya miraa Ruto na kwenda kuona kura yekwa 2027 na ndi oti na to embeza to ombe wake rwatho kwenje ya miraa kenda kinyange thurana meni mbiko nkothuranira kintu kira batu tumba kuromba thai itwagirwo kiwanja kuma yo yange thirikari no ntu tuwalipa ushuru serikali tutengeneze kiwanja ya miraa hapa Nairobi kwa wenerie at least yaingilie mantu ya miraa aingilie kuma Meru mwanka Nairobi nonto Nairobi mostly bitu kwenda ni thoko gavana no Nairobi na tutetherie muno na tuere thoko neo twa thoko na still atutengera mbesa millions ya nariambia still kimbesa ile tukona bando itiana nonto iya katumba kwa kiro ashendi yake
na shedi we itethia antu bamira muno at least enda kwethia kwenya code rooms kwena at least onto kwa kuthambaira yani kwa utheru ebomira yani watu ni antu at least nyamtu akauma international akeya one ane thoko emereria na at least thoko ni standard na mira ni kwa handodi in a necessary way kana in a cleanest way possible. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Tanambira kurumira ntito chetu nchwa kerete nyume kagitagate kuranya na ntito ngurukio kebebe mutambo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 70 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe shia kushorire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah, Go TV, let's go. Final. Go TV, this is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV, love it. Ugima bwega bwa mwiri ni utonga na nikyo jama Othokia Center tukureterete mautungata mwanya ja ugima bwaku bwa mwiri. Turi na utungata bwa mirimo emenene na ya withire. Ni tugutungatira mirimo ya njira cia kuthiwa kwa bia korea yani gastrointestinal tract ja ironda bia kiu H pylori na kinya kirungurira. Thina cha irongo bia mwiri joint pain na mpio yani arthritis. Turi na kinya daktari wa mindindi kiri Antorume na kinya ekuru ni tugutegera ugima bwa njira ya uciari yani reproductive health into bia kuthonga ngozi yaku skin care product na kinya weight loss product. Turi kinya na mautungata ya pharmacy na laboratory yaria twejanaga kuringana na wendi bwaku. Ni turuguraga ntugu cia Jumatatu mwanka Njuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 11 cia ogoro na ntugu cia Jumamosi turuguraga kuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 6 cia muthenya. Turingire thimu gukurukira 0112660393 kana ntumiria email kirijamaothokiac@gmail.com. Turi barabarani ya Meru Maua Jackson ya Ruiri opposite Friends Academy Annex akui Friends Academy. Jama Othokia Center, passionate and dedicated care. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara.
Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatanite na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoge ni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatanite na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening iji yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijiri na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Ete no kurombo menyithie onge tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrrh.go.ke. Wega igweta na mbere kurumira nteto chietu. Bamwe bakari ba mitungu nibonanitie gikeno kiao kumania netware ya gavana wa county ya Meru Mutuma kwa umo wa ntere ngugi ya uminista. Akariba baba ugite Janaru Gatangugi na aritire ngugi kuoneka kagita kawathani bwa gavana Munya na bari na wetike kinyatha iji akathithio bukaire niborete kinya MC wao Evans Mawira Karia kugwata mbaru thirikari rero thaiji kenda bomba kuona matunda kuma kirio na bora tora mutugi kare ya gutwira karibaba niberite gavana Mutuma atekoririe ngugine yawe kenda twekinya kithurano nege 2027 bomba kwithaba kemucho kia kirigite kiu kia ugavana. Baba ni bamwe bakari bawandi ya mitungu barabashumiritie kwiranga bana wa Meru Mutuma ntwithingia ni bwega ni undu bwa kwa mwana wao Janaru Gatangugi ali waziri wa urimi thirikari-ini yawe akari baraba ugite Gatangugi bari na umana witikio akombana na agatetheria ngabana ntwithingia kurita ngugi rwanyine ruru urimi bakiuga kathari ari nako ni undu kinya igita riria ari waziri kiri thirikari ya Munya matunda jawe no ja kuonekana monkira na rwa eje nchokerie ngabana wetu Mutuma ntwithinkia nkathu nyingi mono nuntu bwa gutunenkera waziri wetu Gatangugi aumite ndene ntura ya mitungugu igitara Munya Gatangugi na ritete ngugi nene Meru yonthe na tumite tona ng'ombe ai ciari na igitaru iria ra tukwendia iria igitarawe itukuromba Murungu baite ngugi na thithio ntubonge bonene bena ngabana wetu nikenda tukamurikana kinya bandai watu twina confidence na Janaru Gatangugi na tukera ngabana tukumunenkera buru tukumurisi from korone chietu na nje chietu twamunenkanira nikenda bagaitaniria ngugi na ngabana amugwatie ngugi una kwa agriculture temitungu wake turiugana itere Meru county ngugi nikenda nawe akomba kwithirwa kienesa abari njega kana manto ja mathongi joremi batwikira tukwenda ni kuritirwa ngugi na twina uma Gatangugi no ntoimuriti ngugi utunwetira arega utiga mark agwatene na thirikari ya county yonthe akarita ngugi indongi na ngwataniro ikinya kuthira miaka 2 twithwe tukuona matunda South Imenti na Meru County yonthe kingine akaribara baku akinya MC wao Evans Mawira Karia na arumire ngabana ntwithinkia na atonye thirikari-ini yawe na maguru jojaire gutigira wandi ya mitungu ne kugunika na mirandi ya weti na mbere wandi ngikigunika itukuwa kinya MC wetu na tonye ndene ndani kabisa ora twamwirire turenda ngugi thai turenda ngugi Mutuma na ingwetikia bagwatanira utikie gikarema Ameru wetu na ndi turamwirire ibagwatanire na Mutuma ntwithinkia ngavana wetu nikenda bomba kunderiva kiri antu ba mitungugu na muthiene ni akaribara boretie ngabana ntwithinkia na ritengugi ati kuma kwa kana thikira gituma kia gisiasa kira ikuringwa bakimwira akikomia nke wiretigere nona ni ngugi yawe na mwankene jwa ngirijire 27 gutenteri bakamuchokia gitene kiu kaire natige kumakuiba wange bakugera ndene naja iba ututu ya nakura tu ni ba Meru County na tu tayari kumunengera cio bunka kira tukwenda na papo mbwega aitenguge bwega na manto jara bagatuthithiria batu kinya 2027 ijo jagatuma batu tu ba support ke report rande to cia weru Juma ria kwa rieto ni mutuge
Kare. Thigurune ya Kenya kwithirwo thiritie kithomo mwanka ukaigwatira maratathi jagitumi nikionaniria kiati ukona ngugi na uthu Kenya ayuthi baba ingi ni batigi na maratathi ja mathandukune jao jatina ngugi ukaririkana ngugi ni gintu kimwe gitumairwo gwikumiria na gucionera mugatejo ntuku atongera baba ingi batumaira wagi bwa ngugi gwikira mawira ne nkabona Kenya thirikari kuga ikaramia woni bwa ngugi indi bubu botekarikaga mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi na kuinjainja nkuruki kiri rugono ruru romwanya giki ni gicunjie kia bithato na kia muthia. Kenda gutigira ntuke mbethi bakwirutaniria kurwa na wagi bwa wira itukuraithiria mamwe mamatagaria mara mabatiri kuthukwa kaingo kunyithio kia na yuthi kurira bure nonto bwa kwaga wira. Linet Kadhure ori mwaki na kuria ntuke mbethi babu bangi batige kuthura wira barutere kuonekana na ndi mu youth ndingenda ku encourage a youth bachumerie tutigigo kukara nyomba tukiuga gutena ngugi inya twetera ngugi chize chi ofisi utichi kuonekana ni nkai lakini twachumiria na mugundi ezana uririwa kuriwa pesa kidogo aririwa 2,200 antu banjara ukethro te skilled enough bado no ukona mbecha ko ndingi urge youth bachumirie beje twakena bakana company tawa Humble Vines na tuthithe ngugi chonde chia construction kuma BQ actual tuthithe ngugi chia government na nya ukethro wenya residential kunyombe ku kwenda gwaka tu ploti bado no utu contact tugaita ngugi na kulingana na Solomon Mose uri principal wa skuli ya Ruibi Polytechnic wanda Kibirichia na ati umakosi chia njara na ira baingi ba youth bakurega ni gutethia muno nonto batikwaga wira bari nacio bakethira bena opportunities nyingi muno ke society nonto kosira tu train cionthe i consumer based antu baingi ba nini bara kosira ikwendekane antu ya hair dressing bena hair dressing sio tuma kwina ubundi bwa rui kwina welding na inkona cionthe tikosi muntu omba kuritano na akaumara na rome akethira atina ngui no akagitaniga kuntuke mbethi borito gutumira mitandao nkuruki kiri guchwa mbecha bantu gutumagira mitandao kuwirwa ke Ereki Kimathi mutaaramu wa mantu megie biashara online is supported biashara kuingwa pira ndo babethi o gadget ira winayo kinya product tirazima withdraw at least wina product iji winayo no withdraw na thimo yaku ukamitumira social media bwaga muno no kumenya kuona supplier mwaga na ukaringa mbicha no kende nikitumio kwa nanto babethi bakionera mbecha in the middle ko sometimes biashara technology rejire ko affect muno na antu babethi baketho batiku menyora technology bamba ku leverage na bakona mbecha igitumaga muno ukona nandi mtu atigwituma na stress ikejira nenya mwana antu babethi bakatonya drugs and that no tubakothora batina atwagwita kintu kya kurea kana mugatejo wajo antu Nkuruki Kimathi na uretie thirikari kuraithiria njira nkurukani cia gutigira muyuthi atikuinyereka kirigeria riake ria guchwa mutu hope yakwa ni thirikari omba gutegera kwen strive no to purpose muno thirikari you can ensure there is an environment, a thriving environment. Ya private sectors, ya batu stakeholders, bakumba thrive ki environment, kenda at least tumba kuona antu babethe bomba kuona ko ikeja kutha thirikari komba kuinvest kana ku inspire growth ya economy na kutha kwena goodwill politically ko ana baba bomba kuona ngugi na challenge nyingi kinyantu babethe baba kuona ibo komba kwenda kuombira tugwitwao lakini batukomba kwa capital rate kuombika kuoneka nonto urito getwa into bibingi kuromba loan ukaita into bibingi na muntu mwithi wojo atomba kuthore na mbecha ichi cha kwambiria ngugiji kiu niyo suffering ya ndo babethe bakoneka na kuthote karoni ukuona omba kwambiria biashara
na kapito hiyo tukumbiomona kumtu mwithe tukumba kuwa na nafasi ile omba kwa kitata ku ensure that akona capital ya kujectia biashara ciao kana omba kuandika onge imiario tenera yaritu mutongoria wa Nthuke Mbithi Peter Murero rankinya wa kugangu kumwe ni kuinyeria Nthuke Mbithi mono antu au thirikari ni bati kutegera wana youth mono sana no nto gintu kira gikurania na youth corruption ukethirwo mwana youth akuthoma ndio lakini gintu kiria agwita na aria guchwa ngugi kethirwo ni daktari kethirwo ni warimu kethirwo ni askari ukeja kuja kwithira agwitwa mbecha corruption yingite mono na ndi muciari no akaga mbecha iria cha kublibe antu baria kenda mwana wa andikwa so kabidi mwana na ndi atonya ndene nja akethirwo au nwe na ndi wenja au na mwana akaranda ene nja uju ikiatumio kwithira batu twina mawamba ja maingi sana ukethira nguku icigwita ukethira mburi acigwita ukethira nduka kaikunwa ibao bakuna no ayuthi baba na ayuthi baba bena degree muyuthi ojo na diploma muyuthi ojo certificate nacho lakini hata kumbotegerwa thirikari no to boy no to corruption ire arora so thirikari dioria fight na corruption mono sana na guno tugukinya muthia wa rugono rwetu rwa mwanya rwa mathomo maratasi na mawirane neromba riakwa kiri Nthuke Mbithi babu bangi na ati wira bora king'otore Gakimutegi kiri rugono rwa mwanya. Anto bana ni batete oturubo ndene ya ntuku ithatu kumania na mbura ya ikondori ya bobo na kuringana na munini wa county commissioner wa Mutuate Sylvester Mwangulu akiaria nande na aritete mukana kiria cheri bonthe bategetekeria na bao kwithirwa bario motuku ubwa gukurukithia themwe bobo wijete onde ntere mwanya chionekete kurumirwa ni mbura inkatha ajanthe korone. Wito ni kwamba hii mvua ni mingi. Wananchi wakiona mvua imeanza kaa mahali huko. Hata kama ni kulala hapa, hata kama ni hoteli. Hakuna usalama sababu hii maji inabeba mawe, inabeba miti, inabeba machupa, inabeba mchanga na miti pia inaanguka. Na kuna lightning hiyo inalipuka mpaka inakata umeme. So wananchi wakae kando kwa hapana vuka mto ama laga ikiwa na maji. Sylvester Mwangulu ran DCC wa Mutuate akiruta mukano jo ni gutwikana mbura no ithite na mbena kura na kwegita ari antugu ithatu kuma atariki 21 Mutuate sub county yonka nitete anto obana kumania na makondoria amambura akana akinya nkwa. Tarehe 21 marehemu Eric kijana mdogo wa miaka 22 alipegwa na maji kule Thame sababu ya hii mvua inaendelea. Mwili kapelekwa mochari kule Maua. Tarehe 22 Elias Muthomi akapigwa na radi kule Kabaune Amathi 2 akauawa na radi. Alafu jana usiku msichana anaitwa marehemu Promina miaka 25 na dada yake anaitwa Kadhambi walibebwa na maji ile inaitwa Utonyo Kabachi njia ya kwenda Kashuru wakitoka Kashuru wakabebwa na maji. Hiyo mili yote imepelekwa kule Maua mochari. Riru ende akiruta mukana kinya kiria ciari batigatuma kinya ana abanini ithokoni igitatariri iria mbura no ntoroje no aruba kondorie kana kinya bakathina mbe na kwata mitingo oyingi akiuga gutie mwana gategirwo kuonekana thokoni no emwe ya kinya atha emwe ciogoro. Shule tabungulwa tarehe 28 wiki ijayo. Sasa tuko na wiki moja, nataka wazazi wachunge watoto sasa kwa kuvuka mito kwenda hii mambo ya usiku kuchelewa kwa soko, watoto napata wako kwa soko saa 3. Hiyo ni makosa sababu mvua ikiwapata hapo hata wengine hawana wazazi. So watafukuswa. Hakuna watoto utakubali saa 12 kwa soko kwanza. Hiyo ni wito nimetoa, amri nimetoa. Hiyo msako utakuwa kila town, Andubetwe, Kabachi, hapa, Mtwati, Inono. Yote hiyo hakuna watoto watapatikana kwa soko saa 12, saa 1 hakuna. Wakati ya shule kama mvua itakuwa mpaka mtoto avukishe mtoto yake, mzazi escort mtoto yake mpaka kwa shule ajue yako safe. Hata mwalimu hataruhusiwa kuachilia watoto wakati ya mvua. Kuma Mutuate Gembe North, Petan Class, Chabare.
biashara babu bodaboda wodini ya njiani bejete amwe na kuthithia gikundi kiria bakwirigira gukurukira kio bakomba kugunika kinya kumakiri thirikari kaunti bakiaria nyuma ya kuthura MC wa wodi eu urano munini wa speaker Mwendali Japatron wa bodaboda babu gwite kwa miaka 2.5 batethiritu bakiona uteithio kinya buri kwendi nandi bari na gavana umwe Meru bari na wirigiro bakiaria bariuga gutikinya maendeleo bo bethiritu bakiona ari MCA Ali no yabekirite wirane kinya bwa gutengera rwangirwa bodaboda kigina kiri mwaka juijiete jwa kithirikari. Marion Karugi na kurikithia Etedia bodaboda kuma wondini ya njia ni bawatanite na MCA wo Mwendali kwariria witi na mbere kuma kiringwataniro yawe na gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia. Akiari MCA Ali na bekirite wirane bokubokiria kiwiti na mbere burio wakirwa shindi cia Isithambura kaita kambura na kinya Isithario arira kwarite ara kinya bathuranite kiringwataniro ya kundi kiero nikio njia bodaboda association na utara Mwendali ya Petron wo tokare na ekundi kia bodaboda riders banjia won yes tokela unchi ekundi kio kewetwa njia bodaboda riders association tugomba kwariria mantu amaingi muno rwari uratumba kubawataniria njara wetana mbere kithirikari ya Mutuma Ntwethingia itukare na police ba igembe baba traffic tukwariria mantu ya usalama ba barabara urabomba kurutaniria ngwene kundike ki utara chairman wo secretary na treasurer na wende MC wonku wankaba support ngwetwa Petron na tukambiria wekera program sio bawate kuendelea na mbere bare ikundike kya njia bodaboda riders association kwenda kaniria tangwe no support thirikari ya Mutuma Ntwethingia na kauli moto wao oro twenda thai nwe mushoreto thaire ku thai so kwethora kwe mwana siasa wena interest na bodaboda riders banjiane ya thaire ku thai ayatera 2027 kwa tukoka shendi tatu cia bodaboda tukambiria na maili 3 emurgene na motene mwaka yonge wa thirikari tukongela ingi ithatu ngwetikia miaka itu inwele tukethwa twina like 9 of them no nto utenya shendi mwe inji ya ward lakini to yao ba support no ba watanjara na inyabo ni aringi kura ya bange ba Meru batebete rugwa bakura iro itarere ambura batekomba kuona custom na ibarambetire na nkubeteka na tukambira program huu kiomia kwa kuma thai ni bakathite ngwataniro ya MC wo na gavana Mutuma Ntwethingia bakiwa kauma ni ciarite matunda umwe ora taruende chairman na inkonga mukono mheshimiwa wetu arende ya gavana wetu Ntwethingia na tukaruta nguwe kuringana na ngwataniro ya gavana wetu urareku Ntwethingia Isaac na MCA wetu Mwendali ungwataniro iri strong nkuruki yera ariku gavana ora wa mbere uratira watanagira na MCA kwega no ngwataniro ya gavana wetu na mheshimiwa Mwendali na itomushokeria anko na baendelee wao kinya 2027 itowetenya fakti spindi ire ratora gwera ire okinya kabati ire nthuku sana ire thero ire kuithia ngari lakini nkumnya twinde no atwenda spindi lakini spindi na wangalifu na mwitiro mwe no to spindi na control nembe asana ire kabati itare am control ni cause accident atwe manto ya tutayo na renge ni manto maini kirenga banoro rari ko tutemenya na antu baba rainu baraukiraswa lakini ntukweru areto kuona weru kuatanirete na Mutuma Ntwethingia buru au itokuwa boendeleo uno ntoito kuona weru utongoria burabunge burari kuo bo kabati butakinya masinani butakinya njia wandi lakini thai utongoria bo Mutuma Ntwethingia bawatanirete na mheshimiwa Mwendali ndo tubona ndene ya njia wandi na nebyo bira to wikumerio tongeria boko watanira au Mwendali no na nitinjia ina onda nende mbere gutali na onda mbere mambo ya buthacio kienyeji utinto bira ya na mutaratara kana kisheria ende bakwatania na gavana wengwa kwina njara yake manto ya talikite ntuko ya naruye ende ndendelea novera ibendelea gwita na onda ni musemano yokinyitwe ni mabisa babori cia traffic batongeretwe ni base commander Peter Muguro araba etete baba bodaboda mataro ya barabara. Driving license ni muhimu na kwenda shule kufundishwa sheria za barabarani ni muhimu.
ningeomba ifanyike tu haraka iwezekanavyo. Tusaidiane kwa hii kazi. Msituchukue kama kwamba sisi ni maadui. Sisi si maadui. Ukiwa na shida unakuja uniambia Kobro, tuko na shida hii na hii. Most of the time wakati ajali inatokea tusichukue sheria kwa mkono tafadhali. Hiyo ndio kitu mimi naomba zaidi. Wakati polisi anakuja msiwe mnaleta fujo mingi, kwa sababu ajali ikifanyika tunaangalia ni nani yako na makosa. Hatuangalie huyu mtu ni mtu ya boda, hatuangalie huyu mtu ni mtu ya gari. Kile kitu tunaangalia ni nani alikuwa kwa makosa. Na kama mtu ako na makosa, sheria inachukua, tunafuata njia ile ya sheria. Nkiripotera Wero Juma Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga na inyirĩte kĩama kĩa ODM gĩtĩa mwena wathani wa Kenya Kwanza kĩarĩa Raila augĩte ODM ĩrĩrĩtanĩria ngũgĩ tu kumania na wĩtĩkanĩria marĩa bekanĩrĩire kĩrore na thirikari ya Kenya Kwanza ũntũ abwithirie na Rais Ruto na ateterete James Orengo akiuga atĩtie kumana na mĩario yawe ya kwarĩria ũritũ wa ODM na thirikari. We are running what is called a presidential system of government. We don't have opposition benches and government benches. We have what is called parliament as an institution. Parliament oversight the government. The executive implements policies. Parliament passes laws, and the executive uses those laws to govern the country. And then the judiciary, which interprets the laws. So there's really no collusion between ODM, no collusion between ODM and UDA. But it is an arrangement which is based on an MOU which was signed between us, and it was on open daylight. And there are very clear points in that MOU. 6 or 10 of them. And they're very explicit indeed. That's the reason why I don't see why people are bickering. When Mr. James Orengo talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. Orengo has not committed any crime. He has got a democratic right to say what you're saying. When Professor Yang Nyong'o speaks about devolution, he is talking the language of ODM. And I said it when we were in Siaya, that devolution was the most important feature of this new constitution. Ugatuzi ni muhimu zaidi katika katiba hii ambayo tulitoa Bomas. Ugatuzi. Lakini ugatuzi hajafanya kazi kwa sababu hatujatekeleza kulingana na sheria ambayo iko ndani ya katiba. Thirikari ni kubanga gweka mawatho ja gukaria biashara banini batikainyiirwe kiri gikaro kia mwingi ntere ciachuka ni betikaniritie kuri no batu bakoeja na mathaga jangu gikiria biashara. County Commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga augite bagekaria rirega kiria biashara banini kienda bagunika nkuruki. No Minister wa biashara wa County Isiolo nongerete bakaigika biashara ya miguta Irene agitumi kiri baraberigaira urithi. Kĩama kĩaringi biashara banini na nkinya onjorithia ta kĩo MCA igĩkũrio ngandeni ya nthĩgũrũ ya Kenya kenda kwĩthirania mauge maringi biashara na nkinya onjorithia banini ũntũ bũra bũkwĩrĩgĩrwo bũgatetheria ũkũria bwa biashara ino ndeni ya nthĩgũrũ ĩno. Okay, so the policy has come up with ways that we are going to collaborate with all agencies, including the tax agencies, including the registration agencies, so that we come up with a simpler, more effective way for our businesses to be able to either register, pay their taxes, and so on and so forth. So the policy is steadfast in what it's trying to promote, and it's cognizance of the fact that these are the challenges that our MSAs are facing, and we will be trying as much as possible through the policy statements that we are making to ensure that our tax are friendly, and we can also be able to promote and
bring incentives in terms of tax reliefs and so on, so that our kiruguragia kiatho gikindenia kaunti ya Tharaka Nithi gikinyitwe i kaunti ithanthatu. Kamishna wa kaunti no David Gitonga riuga bobo iwirane bo thirikari kuthongamia mantu na uyu ni mwambirio wa kuthondeka mantu. Today we had a public participation exercise on the amendment of MSC Act 2012 and MSC Policy 2020. As you are aware, the government promised to ensure that the environment for small business operators is enhanced. And one of the key ways is to ensure that we amend the existing laws to suit the changing times. The tochia Kamishna Gitonga yurekirwa inyana nkinya kugwatwa mbaru Minister wa biashara kaunti Isiolo Lawrence Mwongera. We want to say that in this country the small and medium enterprises like the economic driver of the counties and the country in general. They contribute quite a huge amount, and also it is the main employer to many people in our landscape. Kuringana na Mwongera ukuria bo biashara inini bugatetheria nkinya gukura kwa biashara ya miguta na nyama kiri kaunti cia Urithi. So what we are saying is that especially the youth who are, some of them who are idle, they are getting engaged in drugs and substance abuse. We want to tell them that they should come into business, and more so in northern Kenya, where by keeping of livestock and even selling and the trading in the livestock in general, it's being done by old people. So we want to tell youth that there is a lot to be done in this industry, and they should also come to do also farming. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Rawari Minister wa Urimi Mithikali Nturi akiaria ri mathikona Intere Chemawa na kathite kanisa ni kwithirwa iri na ngugi kiri mantu mwanya mwanya ndene Nthiguru Nturi no ritie kinyanto kwiritanaga kwaragia uma mantu ne jonthe na kuga mantu rajari bate kwithaithania na tarite kinyanto gutigira kagitene gaka kambura ni bakurima kienda kuthiria thina ya irio thigurune. You cannot shy away from speaking the truth. Lazima uma tukarasia na tukaua andi kwenda tuba encourage kuarasia na batika engaged nontu tuke akongago ikanisha na bangi bangagite kutithia bubwea. So that is my message for today. Kandeboire rene ita reambura remerenirio andeni igereni fertilizer godwana nende yamba godhegwe nyinge muno na non lazima ande turu nampara kanane atia na tumenye nende there is need for each one of us to take an opportunity ukuria anje ku kendra kenye kura non tu nibokari batireke date kongagire non tu nande mo Kristo muntu eta kanisene remwe ratati mana batire airira nondo mboxira to eta kuiririra no si deire o kere a catholic nande mere nte kuomba kutofautisha yaya dere ya siasa na yaya te siasa ankadika lakini mbugwe mkewe ruwa muno ndene kurungama ndene madhabau ya Murungu ndene kanisa utubu dhambi kana kuwa umaba manto ira ngedira nke menya ya affectanto non to kemero kuwa watemelo wero diatia wikure koibo ya batri tuta interactive wero teko endonka matabu do kuntu kweru hare lakini ngai yako darime lakini endeleni kweranto baumerie na bakaratia uma non to I think the truth will always set us free. Ayuthi wardine ya Thiroroje Negembe Central ni bamukirite bande kumakire murungamiri wa ward Joseph Karethi ugite ajukire tagararire nyuma yakona ayuthi babangi batene ibande mono barabatakinya kiri school cha secondary ugite ibande bibi bikabatethia bunene mono kiri gutonye kundine na kwamukira otethia bakigina kumakire thirikari. And administrator and all it's a challenge, especially to me as a leader na as a youth as well,
na mbumite area ye ratukurianira bondona challenge ya ibande we can organize no ntuba baingi ni very challenging. Uyu ni ward administrator wa Thiru na Joseph Karethi ura wambirite mutaratara yo yani bo ibande kirinduke mbete maturene twarika turi ao no ntuba exercise ira tu nayo ira tombere kubangania initiative actually ruterene rwakwa nenya sana after ndiko realize ko na gap kana challenge especially ruterene retu rwa vijana baratu ithara tu nabo rira tukwenda oba mobilize inawe bethera ba in organized groups sana sana kenda bomba kwithira bakiona utethio bwa thirikari nde ya ko realize most of the time vijana betu batina indri ikwithira baba ingi no ntoba one reason or the other rira bathirire skuru na baba ingi betu bara bomba kwithira batombera kuendelea na mathomo batona platform ira ibande biyukairwa skuru so to yana initiative bambira no ntito bakwenda kwa organized into youth group arabamba kwithira baita cia assistance kana India thirikari both the national and the county government. Karethi na wete tumikine ni kia kwambiririo wejani bo ibande kiri ward ya Thiru na nyuma ya kuona nthuki mbithi nimba kuthinika wita kuraya nterese kangeta na kiengo uso otungatabo especially batu ina Thiru rojene ward pako iko kibande na ngamto itakangeta na ngamuntu ayata kiengo and it's a distance itukuona bainda kasi yetu na bangi tikabena ngui so bire kabindi muntu atumira thiringi manele mana tano kana ngiri kenda mbo itakuika kibande nuyo ya muri yo munene sana ki muntu mwithi especially ro twiko tina samwe araumba kwithira no kwan utena daily earnings so power ekuya kumba kinya wite kethire kyura so ndona ni initiative ndomba wita office-ine ndaendie romba reo that ibawa kukombekana kwa twiko office irano bethira bakiomba kuya kwina bo baturantu baba ingi nenya sana and it's a reality you can see nyume kwa kwina ikosi bia na baba ingi bomba weta lakini kinyo lelete this is not a small number, it's a good number, an indicator that initiative wene batiko watu ambaru ni atongoria beto bonde nonto ID is an important document in as small as it may seem. Kibande ikyo kionze omba transacting business yonde thirikari utina kibande na kirinduke mbithi baba mukirite utethio bo bena bo bwakuwa kanjogi ganyaga ucogere wonde administrator wetu nkatho muno ni gwethwa naro ni kintu kya muhimu muno tukaria biyana gwethwa twina kintu kira kya maana kibatu yontu kibande ngomucogere nkatho na ndaromba barabomba no support initiative iba iturina ba support ni gwethwa ni initiative yo kwa sana bijana ba the location na tuetete na mbere initiative ya kurete antu babengi especially Thiru ward na entire Yembe Central itocokeria bwana Karethi nkatho nuntu ina bo atu okolete mantu ya ID au angi turastruggle muno mtu wita kuria ID ya take around 3 months mtu akarekanina na ID bijana vetu itosaindikite sana pa mama vetu baba wa ID kasio sumburana kwa tweka mtu na kurekana na ID ukona mtu no mukuru mbati ate na ID. Kiripotera weru Juma Kumembe mbita wa Marion Karugi wa Kinyua. Rais William Ruto netite na mbere na ndiunga yawe thigurone ya China Ruto na nkatha yawe Rachel Ruto bakinyete nteri cha Fujian na rabariungite gontu mwanya amwana kuthuja mirandi mwanya ya utea thigurone. The relationship and the bond of friendship between Fujian and Kenya is a signal that together we can learn from one another and we can work together towards a mutually progressive relationship that carries people along, looking at the people engagement, the grassroots engagement of people, the carrying people along as they work with government, work with private sector, driving transformation. Is a wonderful journey. It is something that resonates very well with me as a person, how to carry people from the grassroots, making sure that there is facilities for education, facilities for health, development of infrastructure,
roads, rail, and much more importantly, I have seen the progression from very rudimentary grass-thatched housing progressively to modern cities that I have seen, and how proper planning brings together decent dwelling places. Muthiji wa Tito na njira inkinyaniru ngucokeria nkatho no ntuba kuona kanya kugwatanira nao ni tucemania ringi wona chiari ngatha 3:30 kiriji na inge inyingi na njira enda jambe tagwantinyari kinywa monanirio mathitho ni mweri kirimi totrimanen